Ubuzima, urukundo, imibereho bya Semuhungu Eric, ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Ndagusuhuje wowe uri gukurikira iki kiganiro, niba ari ubwa mbere utwiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Semuhungu Eric ni umusore w'imyaka 27 y'amavuko, yavukiye Kimisagara mu mujyi wa Kigali, aho ni naho yigiye amashuri abanza. Ni umwana wa 4 umuryango w'abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Eric Semuhungu wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nk'umuhungu w'umunyarwanda wa mbere wakoze ubukwe ku mugaragaro unyuze mu mategeko n'umuhungu nkawe bahuje igitsina. Eric Semuhungu ni umwe muri bake bemeye ko baryamana nabo bahuje igitsina, ndetse akaza no gushakwa n'umugabo w'umuzungu ari we Ryan, wavutse ku itariki 25 Kamena 1956. Gusa akaza kwitaba Imana bituma uyu Semuhungu apfakara akiri muto. Semuhungu Eric yabaye mu bihugu bitandukanye: Uganda, Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, yababwiye uko yahuye n'umukunzi we. Yaragize ati: "Twamenyanye mu ntangiriro za 2014, twahuriye muri Afurika y'Epfo. Twimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2016. Hanyuma dusezerana imbere y'amategeko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu muri 2016. Hanyuma ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2016 bakora ubukwe mu rusengero, hari kuri anniversaire y'umukunzi we Ryan." Umunyamakuru wa BBC yakomeje amubazanya n'amatsiko menshi uburyo yumvisemo gukunda abahungu bagenzi be. Yaragize ati: "Nize muri primaire Kimisagara, banyitaga cy'abakobwa. Ngeze mu wa 6 primaire nibwo naje kumenya ko nkunda abahungu, nkandikirana nabo nkabaha udushokora. Byakomeje gutyo ndakura, nkabona abagabo ndi kubakurura bakantereta, nubwo icyo gihe njye ntabishakaga." Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yakomeje amubaza ko mama we abyakira. Yaragize ati: "Yego mama byabanje kumubabaza, ariko nkamubwira ko ariko nteye, ariko navutse. Namubwiye ko ngiye muri Afurika y'Epfo, abanza kubyanga, ko yumvaga ko ninjya aho byemewe nzahita mbikora nkakundana n'abahungu. Nageze muri Afurika y'Epfo, babwiye ko mfite umukunzi, barabyishimira, n'abashiki banjye bose barabyakira." Uyu musore wakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga mu mibyinire itavugwaho rumwe, ndetse n'ibiganiro yatangagaho nabyo byazamuraga impaka. Yageze mu Rwanda kuri uyu wa gatatu, aho bivugwa ko yirukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari amaze igihe atuye. Icyatumye bamwirukana tuzakigarukaho mu nkuru yacu y'ubutaha. Ndagushimiye wafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Niba wakunze ibyo dukora, ndagusaba gukora kuri subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.